Babuyani, munjani? Salibonani lonke. Ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibe ngiliphathelena elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Sabona sisi linjani lonke? Mina ngileminyaka engu-30 something. Ibizo uza ngithi nguNtando. Angila umfazi, angila mntwana ngenxa yokuthwala. Ubaba watshona sisesebancane, mina ngangiyi-teenager by then. Sasizele singu-3, ngizalwa labantombazana ayi-2, kodwa khathesi sokusele oyi-1. Oyi-1 wangikhona watshona. Sasihlala ekhaya, umama nguye owayesenza konke ekhaya. Kwakunzima noma lokuthi esibhadalele i-school fees. Kwezinye izikhathi ngangihamba laye kuma-peace job. Ngabhala sibili uform 4 kodwa ampasanga ngoba okwesikolo vele kwakungekho kimi. Umama wayelesifiso sokuthi ngifunde kodwa wayala. So ngathi sengiqedile ukubhala ngabona ukuthi angiphumanga lalutho. Ngathi kungcono ngiye edolobheni ngiyedinga umsebenzi ngizame lami ukusiza umama wami. Ngafika kumalume, umalume wayepheka isitshwala erenkini yamabhasi. So wangipha imali ye-start eyokuthi ngihode izinto lami ngibhode ngithengisa. Uyazi ngangibhoda ngithengisa ungathi ngilahlekile o ungathi ngidinga inariti etshanini. Ngibhoda ungathi ngidinga inkomo engelabhera. Ngamafitshane ngithi kwakunzima. Ilanga litshona uyabe ungela lutho. Ngapha ngiyabe nginuka amaginqo lomunuko wokutsha ngelanga. Khonapho uyabe uphethe maybe $2 or $3 kumbe $5 makuyikuthi mhlawumbe ulenhlanhla yokuthengelwa langa lelo. Ngabona ukuthi sibili ngangizalelwe udubo. Ubhode uzwe inyawo zibuhlungu. So kulomunye umfana owayethengisa i-airtime la erenkini. Wasuka esithi uye ekhaya wazophenduka after some months esele moda. Uyazi wangibiza. Mina ngubani lo ongibiza ngebizo esemoteni engaka. Ngizamuthi nguLimukani. uLimukani wayesetshintshile. Esekhazimula esengasabonakali ukuthi nguyelwani wayethengisa i-airtime. Akazange wafihla wahle wangitshela ukuthi yena wathwala lami nxa ngifuna ngimjoyine. Ngayehla emoteni ngamtshela ukuthi ngizacabanga. Wangipha inamba zakhe ngaziseva sibili efonini yami. Ngaqhubeka ngokuthengisa njengenhlala yenza. Izifiso zami ngangifisa ukuphakamisela phezulu imuli yakithi. Kodwa ngayengafisa ukuyiphakamisela ngokuthwala. Ngangizitshela ukuthi ngizoqinisela ngithengise kwelinye ilanga kuzoyenza. Kwathi kumbe after a week ngareceive i-call kuthiwa umama uyagula. Serious ekhaya ngibuye. Umalume wangipha imali yebhasi ngoba mina ngangingela lutho. Imali ngiyithola ngangiyisebenzisa ukuthenga isitshebo lokunye okuyabe kungekho endlini. Lezi nsuku vele yayingabambeki vele imali yakhona. Ungathi umama wayendihlolela vele. Ngifika ekhaya ngathola abantu bebuthene. Ngagijima ngangena endlini kamama ngathola umama esengomqando. Ngakhala lelo langa. Kwakungela kudla emfeni. Lake lakubona ngaphi khonokho. Abantu bekhuluma. Khonapho babebuye lokudla okulutshwana. Ukudla kwakhona kwadliwa kwaphela. Abantu sebeqalisa ukukhuluma besithi manje sizodlani emfeni asake sibone imfa elendlala enje. Udubo lolapha ekhaya aluyenzi. Amazona la ayengena ehlaba njengomkhonto phakathi kwenhliziyo yami. Abantu babekhuluma shem from amakhona onke omhlaba. Amazwi abo ayengena ehlala phansi kwenhliziyo yami. Ayesinda kakhulu. Inyembezi ziwohloka ungathi ngamanzi ephuma esibhoraneni. Okay. Okudla sibeke eceleni icoffin lona nje elokuthi ngibeke umama phakathi akula. Umuntu ngitsho oyedwa owakhupha imali yokuthenga. Babebuza mina ukuthi ngile funeral policy yini. Ngiyayithola ngaphi sibili funeral policy mina ngangizidubekela ngiswela le mali nje yokuthi ngidle i-3 meals ngelanga. Inyembezi zami zaziyehla
sibili. Lamanje inyembezi zami ziyehla nxa ngibhala so. Umama wami wabekwa njengoba ungathi yinja, izihlobo zikhona ngikhangele, egoqelwe ingubo kuphela. Kwakunzima kodwa ngangiziqinisa. Wabekwa ngabuyela etown. Lwaba luhambo olude kakhulu from ekhaya to etown. Ngangisizwa ubuhlungu ngicabanga ukuthi umama wami usefile ngingamenzelanga lutho, engazange ejabule laye. Ngacabanga ulimukani, ngazitshela ukuthi sengisiyathwala. Ngamfonela ngamtshela ukuthi sengifuna ukuthwala. Wabuya erenking wangithatha, sahamba lemota yakhe eBhinga. Safika salala ngoba wathi sifika khonapho ukhululo wathi usevalile amadale akhe. Ngavuka ekuseni ngangena endumbeni. Saxoxa sibili, ngaphiwa imithetho eminingi. Akufanelanga ngithathe umfazi, akufanelanga ngibe lo mntwana, and lo mthetho onzima kakhulu, akufanelanga ngigeze noma ihalf body. Ngigeza kabili ngomnyaka eBhinga ngemithi yona leyo eyokuthwala kwami. Khonapha engigeza khona kufa umuntu. So umnyaka kufa abantu ababili. Ngabhala amabizo abantu bonke engibaziyo noma umntwana ozalwa kufamily. Ngiyabhala ngifake lapho engifaka khona. Umna wami oyi-1 wafa, kanye lo malume wami lowana owayepheka isitshwala, lowana engafikela kuye etown. Banengi abafayo emulini ngenxa yokuthwala kwami. Kwaqala kunzima ukungagezi, kodwa sengajwayela. Ngilephunga eliphumayo emzimbeni wami elinuka kabi. Ngiyazama ngendlela zonke ukulivala, kodwa kunzima. Yiyo ke iconfession esuka kubhuti wethu, uthi yena wathwala isithwalo sakhe sithi akafanelanga egeze. So lapha ogeza khonapho kabili ngomnyaka kufa umuntu, engageza kufa umuntu, lapho ebuyela futhi okwesithuku kufa umuntu. Yeyi kunzima emhlabeni. Mina one thing engayikhuluma abantu, asifundeni ukukhuleka. Asifundeni ukukhuleka, because uzothola ukuthi amabizo ethu abe khona efakwe somewhere. Uyabuka ulist yabantu abazokufa. So asifundeni ukuzikhulekela, sicele uNkulunkulu ukuthi engenele wonke ama-untimely death angaba khona ezimpilweni zethu, siku-overcome. Konke okuyenzwayo underworld, okuyenzwayo emnyameni, konke khonokho akuswela amandla ngoba kunzima. Abantu abaningi bathwele, like every day abantu bacabanga ukuthwala because of ama-hardships esihlangana lawo empilweni. Noma ngaze kube nzima njani bekezela, ngoba esakho isikhathi sizofika. Asoke siblesswe sonke ka-1 ukuthi sonke sibe blessed ngelanga eli-1. Akwenzakali njalo. Isikhathi somunye lomunye siyofika. So abantu asingathi makuyikuthi uthole enye hardship enzima empilweni, then sithi the best way ukuthi ngihambe ngiyithwala. Hayi, akwenzakali khonokho. Akula shortcut to wealth. Umuntu ufanele usebenze udle izithukuthu zakho. Ufanele usebenze udle into yakho isebenzele wena. Hayikhona ukuthi ube le shortcut ukuthi abantu bayafa. Khangela kathi abantu bayafa, wena you are happy because abantu bayafa. Because umama ko wafa wabekwa nje, you know, izinto ezinjalo ufanele is the past. We have to move on. Ufanele usebenzise that motivation yokuthi umama ko wafa ngithi wabekwa njalo. So you have to work harder ukuthi uphe abanawo bakho impilo enhle, but wena oyi-1 umnawo wakho sefile, and maybe yena lo omunye wakho uzolandela. So guys, let's normalize to pray. Awukwaziwa maybe ibizo lakho libhalwe somewhere ngomunye umuntu wefamily, uku-waiting list yokuthi ufe, akwaziwa. So let's just normalize to pray. Normalize ukuthi mawusenzo kwamadlozi liphahle, ngoba kunzima out there. Abantu bayahamba besiyathwala for ama-reasons asili. Yabo, ama-reasons asili. You just have to pray ukuthi ibizo lakho wherever lifakwe khona maliphume in the mighty name of Jesus. Wherever elifake khona, madlozi ami ngicela linithungamele ngoba kunzima phandle.
yazi i-confession le iyabamba phakathi kwenhliziyo. Yazi nxa explaina i-situation yona le yayenzakala empilweni yakhe, ya uyazwa sibili ukuthi kubuhlungu, but it's not reason enough ukuthi uhambe uyethwala. It's not reason enough ukuthi abantu kade sebesifa efamily. It's not reason enough. Kade singabe wabekezela, ngabe maybe izinto zakhe sezikwenye level, because uNkulunkulu uyablessa umuntu each and every day. Just know ukuthi someone is being blessed. Your 10 iyeza, so ufanele ulinde, ube nepatience. Uyalokhu khuleka ukuthi uNkulunkulu lami 10 yami izafika yokuthi ngiblesswe. Asekele nama shortcut guys, asekele nama shortcut. Please like, comment and share. Ngiyabonga ngokulalela i-episode yanamuhla. Ndaboka.